tumanze duhe umwene datanga abona bitari kugira icavuga koze cyane kazoba kazi cyangwa kazi mahoro soko twaba hamwe so ubusanzwe ntabwo ari ijambo nyajambo ariko umwanya uri imbere muraza kuvuga ijambo nyajambo nk'uko bisanzwe biri mu gihugu cyacu Burundi murazi ko twasize imari imbere ndetse n'ubwiro shingiro twashyize imari imbere rero tugomba dufata umwanya muto dushima Imana ko byabaye dushima ko amashuri gushika mu kino kibanza ama tunakurikira datanga izina rya Yesu Kristo turagushimira ko uri natwe turagushimira ko turi neza dusigaye umuntu wese hano kino kibanza ashyize amahoro Imana ibihe bishimwe kuri Imana igira neza nuko turakwetse imbere turikurikira byose ubone natwe tugiye neza mu izina rya Yesu Kristo amen so rero muri make sinashobora kuramutsa buri muntu wese ahari hano kuko ndabona ko muri benshi ariko mu majambo make twagomba tubakire muri kino kibanza aho muri mwumve muguwe neza mwumve amahoro mwaje mu muryango mwaje n'abantu musangiye urugendo rumwe rwo guhindura igihugu cyacu Burundi biciye muri industry ya movie mu Burundi rero banyakubahwa namwe banyakubahwakazi muri hano icyo nabasaba ni kimwe dutekane turyoherwe buri muntu wese icyo asabye akironke agifungure ariko igikuru ntimuhe inda kuko inda ntigirisha Imana gatonya ariko muhe umutima niwo wibuka ukongera ugashima rero muri make kaze murahawe kaze mugubwe neza Imana ibahezagire mwese karibu DJ Imana ihezagire natwe mu izina rya Yesu Kristo hezagire no fungurwa hezagire zavuye abagiye kufungura bagira amagara meza mu izina rya Yesu Kristo amen akayaba buri wese
Beni motivo gusa. Subirá. Gire. Ma così non si tira. Umuziki wa Miratara. Tugire Kristo. Assalamu alaikum. Abayisilamu ni benshi cyane muri iki kibanza. Bo rero kuvuga ngo jewe mpagaze ngaha ndabashimira ukuntu nitabye, hanyuma ajejwe ubuhinga bw'ibyuma kugira ngo bibaye ngombwa babongere ikinyobwa kugira ngo urubanza rugende neza cyane. Abanyongeye ikinyobwa bakiriko barabitunganya, reka nabasabe ujejwe ijambo kanamuhe kugira ngo abamenyeshe byinshi bitandukanye mutari muzi. Twese ngaha bo byinshi araza kubivuga, noneho sinobivuga kuko uburenganzira ntabwo mfise kandi uwo bivuga ari hari. Reka tumuhe ijambo. Karibu cyane nyakubahwa, karibu. Murakoze cyane. Nizeye ko muri amahoro. Bashiki bacu ndasaba tube hamwe nk'uko musanzwe mubizi yuko abakera barayamaze, nta rubanza rw'ijambo. Icyo cyose abantu bakoranye haba hari igituma bakoranye. Nibaza ko baravuga ko atamugabo afumba indya cyangwa inzoga ariko avumba ijambo. So rero ko muri hano nizeye ko wese meze neza. So kuno munsi uri hejuru, umunsi udasanzwe muri Beta TV, dufise umunezero ntangere. Nizeye ko muri wese hano agiye kumenya igituma mwicaye hano, igituma mwanyoye fanta, igituma mwafunguye
cyari gitomo muzokuru ndetse no sinakora imvyo bihana yanyu mugashikamo kino kibanza icyabe nambere tugire Meja TV niyo nkingi y'iterambere ya filime mu Burundi Imana ishimwe twese tubafise twese birashoboka tugire Meja TV niyo nkingi y'iterambere ya filime ndundi mu Burundi so rero banyakubawa namwe banyakubakazi ndetse namwe gwaruka ndetse n'abana bari hanze n'abari hano nasaba ko mwotwumviriza uwamukoze mu makanya ngo amazi atendutse ageze kure kuno munsi rero uri hejuru muri hano shaka tubabwire icyatumye mwese mukorana no kuri kibanza turi Meja TV hari amativi menshi ari ngaha mu gihugu Burundi kandi nyine asanzwe akina filime ndundi kandi babizi bakeneta cyane ariko twebwe uno munsi twahisemo kubakoranya nk'abakunzi bacu cyangwa se abantu ba hafi dufite ku mutima abamwebwe tubabwira ikintu burya ntuzoshima muri byinshi ufise ibwambere nabiri gusha muri byinshi ubanza gushima muri duke ufise kugira ngo Imana igende yongereza iduza n'ibyo Imana baraguhaye rero ko turi hano rero sasa gituma twabakorana ibyo biki tumaze igihe gito cyane Meja TV ivutse rero kwa Meja TV ivutse tumaze igihe gito ku ntambwe twateye yo gushikana dika abasabone 10,000 muco gituma twagombye kugira ko gafete dushimira Imana hari abantu benshi bashima cyangwa se basereba bavanye ko bafise 50 bafise 100 cyangwa bafise ibigeshi birenga muvamo ati mbega ariko iki bashimye kubera ko bafise dika abantu n'abasazi cyangwa byageze gute wapi turabasazi ahubwo igitumye dushima twaciye bikomeye nta n'umwe akativi yacu irashobora kumara ariko mu mezi make twashizemo ingufu tubafise mwese turakorana hamwe turashikana dika musabe ndabasabe gukomera amashi niyo mpamvu rero iyo ntumbero twashimye kubakorana abantu bacu dukunda namudukunda mudukurikirana ko bukeye ko bwije iyo dika twarose ntabwo tube twagishije n'ingufu zacu harimo uruhara rw'Imana ndababwiye ukuntu twarose iyo dika mwava mu twenga bakavuga ati cyo birabereye uko twagiye tubikora twarayironse tumaze kwironka ntibyatubereye ibyo byoroshe murabizi mugitangwa nawe bwe mumamuko murakorana ingufu umuvuduko udasanzwe ariko mu mezi make Imana yadufashije turaduga gushika dushikana dika muri aka kanya mbere ziranarenga Imana ishimwe cyane rero ndabishimira Imana ni naco gituma twashobora kubakoranya kugira ngo mumenye ibituma twakoranye ni muri Meja TV inkingi y'iterambere ya filime ndundi mu Burundi kandi nasi namwe ndazi ko mubizi cyane rwose so rero kuyo mpamvu rero twashoboye kubakoranya kugira ngo turyoherwe duserebre nababwiye ati ntimuhe inda ahubwo inda ntigere ishima ahubwo mu umutima niwo ushima kandi umutima niwo ukenguruka buri gihe cyose rero banyakubahwa namwe banyakubahwakazi twaciye bikomeye nasi mwese murabizi amaje mutanguza amativi yanyu ntibyari byoroshe rwose kuronka na enka babigoye urashama ingufu ugakora bikomeye cyane natwe twarakoze uko twagenda dukora nuko Imana yagendesha mu kiganza siko dufise ingufu siko dukina cyane rwose suko ko twaba dufise ibintu birenze oya ariko by'ukuri turashima aho bigeze nabwiye ati ijambo ry'Imana ati utabanje gushima kuri bike ushobora gushima kuri byinshi twatuye gushima kuri bike dufise kugira ngo ikindi gihe ntibizoba bimeze uko tuzobakoranya twashikanye ibihumbi n'ibihumbagiza amajana n'amajana
rero muri iyo ntumbero rero abanyakubakazi hano bari hano mwese by'ukuri nta majambo menshi gusa dushobora kuvuga ni uvuga menshi tukarara ngaha ariko ni mukuru icyo mushobora kumenya coco ni uko twabakoranije muri iyo ntumbero kugira ngo Nature TV niyo yabakoranije kugira ngo mumenye icyatumye ibakoranya muri iki kibanza. So muri make rero ndarangije kandi Nature TV ni mu gukina amareresi yose marasohoka. Nibaza ko mwese muri hano mwese mwaragize subscribe mwaragize subscribe ko mwese mumeze neza muri ibyo dufise mu ruhara. Rero turashimiye ubwo mwese mwatwitabye turabashimiye mwashoboye kutwitaba mukihanganira ibyo mwagiye mubona mugatsinda ibikorwa byanyu mugata ibindi bintu bitandukanye imiryango yanyu ariko mugashika muri kino kibanza kugira ngo mudushigikire kuko ahari ubumwe hama itekane kandi ngo hari amahoro mukomuramwa ahari amahoro kandi bagasabwa ko imbaraga zikifuka abantu batanu nico gituma mwese mwiciye hano ku ntebe mwabananye kubera iki hari amahoro muranezerewe turi mu rukundo rudasanzwe. Ico nabasaba ni giki twese dufise intumbero imwe yo gushikana ubundi bwacu ahantu hejuru cane tutazi toshobora gushika nitwaja hamwe dukora filime twese dukunda turi mu rukundo byose bizogenda neza atawanyawangura atampunzi twese dufise intego imwe yo gushikana igihugu cacu mu makungu kuduza ibendera igihugu cacu mu makungu hirya no hino kugira ngo bakimenye biciye muri industry ya movie mu Burundi. Rero twese hamwe birashoboka ko tubikora. Nibaza ko turi kumwe twese hamwe birashoboka ko tubikora. Nababwiye ati Nature TV ni inkingi y'iterambere muri filime ndundi mu Burundi. Mwese muri hano muri inkingi y'iterambere muri filime ndundi mu Burundi. Mu wese ashobora kwikubita ku mutima ati ndi inkingi y'iterambere. So muri make yabashimiye cyane rwose nta majambo menshi mfise yo kuvuga gushaka kukurandira sinze ko muri office ikibazo cyane yoba aryoheye kuvuga ati aryoheye kuri umunsi dusanzwe ni hejuru ikibazo ariko kubaza ikibazo gitamike cyane office ijambo yego tugire Kristo wewe flow tugire Kristo oya tugire Kristo kandi assalamu alaikum. Ama merci beaucoup. Ikinyoni kigiye kitavuze bacita icyana ama nasongera nanavuze kandi nafunguye abakamera manini ariko ndavuga ikinyoni kigiye kitavuze bacita icyana nase kugenda navuze kandi nafunguye kandi nafunguye ibyo kurya byiza bibaye ngombwa mwari gukomera amashyi abantu batetse burabona. Ama imbere ya byose jewe ntabwo bikeza uno mugwi canke inoti kubera ko twese turabizi turabarita imbere ntibiba byoroshe kuronka n'abantu ijana kuri YouTube kese arabizi. Rero twagomba tubasabe tutirengagije yuko dukwiye kuryoherwa n'abaryohewe tukabana n'abababaye ariko kubera ko uno munsi ari umunsi w'umugisha umunsi wo kunguka muri ino nsingo yacu kuri bagenzi bacu tubasabe tubageze tubakomera amashyi sibyo dufatanye bagiye atapa
Mushatse twereka ugira inzigo ko ushake mureke tureke ugira inzigo ko twahaza twagiye atapa umubyangura mu ishuri rero hari aho ko twagiye binavuze atapa dukubita amashyi rimwe abashi ni 4 fois abalinda ni 12 fois twagiye nana twagiye on y va 1 2 3 atapa abashi atapa abashi abalinda amarero akabazo je nagomba kubaza ni kamwe nibyo turazi kari meja twese tuzi kari meja ariko mwatubwiye ikivugo cyanyu ariko ikivugo cyanyu nibaza yuko ikivugo nibaza yuko gitandukanye n'ibi bintu turiko turabona turashaka kumenya amajambo yose Meja TV icyo gisobanura nimba hariho n'imyihariro mushobora kuba mufite cyangwa imyihariro kungure nka bamwe mu bantu bariko barafasha urwaruka kungure kwikura mu bukene bijyana mu nzira y'iterambere muri cya kibuga cya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ariko urwaruka rukura amaboko mu mpuzu rugakora bica bivuga rero yuko mwabisobanurira nibyo twamenye Meja ko mwakwije ababone 10,000 ariko ntitwashoboye kumenya kungure Meja n'igiki ifirangiye yacu tuzoma tubona amafilime gusa cyane murafise andi maproje yaguye kungure azofasha urundi rwaruka rufise impano itandukanye na filime kugira ngo kungure tugume dutera imbere mu mpande zose hama ahasigaye twashimikica ariko kandi bizaba ngombwa n'ukongere ko nta mugabo ntabwo ari n'umurakoze tube hamwe ndashimiye cyane sorry mushaka kumva izina ryanyu Ivan ndashimiye cyane Ivan ikibazo wajije ikibazo cy'ubwenge kandi cyumvikana cyane rwose tugire Meja TV niyo nkingi y'iterambere bimenye n'ubundi so ngibyo rero ikibazo bajatsi mbega Meja TV igisigura iki ati cyane Meja TV ni ihe migambi ufise kwizera Elisa ari umubona ngaho cyane nawe utibera ari ngaho kwizera Elisa ariko igihe cyose ariko akina yitwa Gisakane nanje Moise iyo ndiko ndakina nitwa ni Brighton Vicar ama EJ ngaha ni Joachim Anthony ari umubona ngaho mu kino kibanza iyi nayo ikurikira ni Jenita ari akunda kwitwa Josie na Moise ngaho yashobora gutaha hama EA ihereza ni Angeli ari uburyo mbona yicaye hajya murakoze ikibazo cyo kimumvikana so ikibazo kimwe cyo gikurikira sorry ndenshi cyakabiri bishakabira ndati bega mufisi imigambi yihe ushobora gukora urwaruka cyangwa se urwaruka mu bukene muri kazoza muri make icyo cyose gitangura cyo gifise intumbero kanaka association itanguye ifise intumbero ariko bagushika so muri kano kanya rero hari ibikorwa byinshi twatanguye kuzokora kugira ngo urwaruka rwose rwo mu Burundi basanzwe batwegereye kugira ngo batubonere ko ahantu bazifate natwe dushika imbere ni ukuvuga yuko twatanguje igikorwa cyo gukina filime mu Burundi icyo kintu twatanguje gukora ariko nk'uko igihe cyose ikintu kigiye kuba hari ikintu kibanza kibanziriza imbere tukamara tukaraba ko icyo kintu gishobora gukora hama après tugategura ibindi bintu byinshi nashaka kubwira Ivan abacu kibazo cyangwa umuntu wese ari hano ntabwo ari gukina filime gusa dufise muri Meja TV dufise ibikorwa byinshi turafise korora kijambere cyangwa se gukora ibindi bikorwa bitandukanye byinshi cyane byanditse
igihe nicage cyo kwishira ku mugaragaro tuzongera tubatumire nkuko twabatumiye no munsi ati yamara hari kandi kantu tugomba gushira ku mugaragaro tugomba kwerekana kugira ngo abantu bose bashobore kukamona kabateza imbere. Murakoze cyane. Asante. Ikibazo cyaje byiza sibyo Moise Elish Joaquim Jenita Aroy George na Angelina hagize umwe azopfa muri aba anya ikibazo cyo nishobora kigukora muzoca mukura kwa alphabet imwe cyangwa se muri undi muntu afise izina itangurwa iyo ona Hano sinda mukura koreka mvugira hanyene mu gusimbura si nibaza uratumva fresh tumeze icyo kibazo ndacishuye tugenda duhana kanya gato ni nko kumurukura mu yindi jambo umubabare w'ijambo n'agisaba hama ukunyene mubibona ngira muhora mubona uko tuba turiko turakora muri filme izi ndomo ukuntu zimeze hariho umuntu umwe tutashoboye kuvugamo kandi muhora mubona mu mafilme yacu Kevin Atawasi nawe ni umwe mu bakinnyi turi kumwe muri Major ariko ushobora guca wibaza none kubera iki nawe atari muri izi affaire Kevin yarafashe safari aragenda hama iyi Major iza kuvuka atari mu gihugu cy'u Burundi ariko twari turi kumwe kuva kera kuva novuga kwiyi Major yatanguye Kevin atari mu Burundi ariko twari hamwe mu team yitwa The Dynasty. Impamvu tarimo rero nikora ko yari amaze kumenya avuga ati sinzi ko tuzoshobora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi iyo rero iyo projet ndibaza ndashobora kutazoba ndi kumwe nawe niyo mpamvu rero ukunyene arimo kandi atari muri za fago ni ibintu bisanzwe nawe murayibona ni nkuko rero dushobora gukora n'ibindi gukora tudakwiye ukunyene kandi bitarinze birasaba za fago ni nko ushobora no kwakira uyundi muntu akaza ntarinde kuba muri za fabe ariko tukaba turi kumwe mu wa Major amasinzi ngira nshobora kubishura yabaje kubaza ati mbega muri zino ndome ziri hano n'umwe yaburamo bizogenda gutumisha mufuta canke utafabenge cyane cyo mu Burundi umuntu afite izina nk'iri umuntu ni habizi ibyo shaka kumwishura okay mu buzima bwa sose ko tuzi ibikorwa umuntu yakoze biravuga iyo umuntu amaze gupfa ibisigura yuko umuca yibagira mu Burundi hari ibintu aba yarakoze tumwibukira ko abo basore bandagaye barafite amazina yabo aracamanitse ku byapa bimwe bimwe byo mu Burundi rero umwe muri twe nabo tukageneje ntagapfa nibisigura ko tuzatwimaka iyi alphabet mako kandi bikupa vyiwe tuzokoma tuvyibuka igihe cyo kwibuka Major tuzomushiramo tumuvuge barakoze sinzi ko ari afite ikibazo canke ushobora ku cyangwa ushima amazi yazindutse ageze kure babongera ico kinyobwa kugira ngo turangije isiginze amavuta siko none merci beaucoup turabashimiye Kan saya juga bahasa pihak